Tangala puji janjolo khege mitubi lini etanchi idumismi ahola kiji dargalambo aha echala puji johol hormachini ne buni lipa Telangana Hyderabad mane National Sub Junior Judo Championship akhaga ma emandage Arunachal Pradesh ma chi chuchumi lap ne techi ragi me bronze medal geta anaga bada la hoga echakhani me kapu kg ne maga kg lama emandage bama ho coach kani nasali mikhune Sudhir Kumar Some atula Arunachal Pradesh ma chi holoso judo taya me ama emandage bachida ne Arunachal Judo Association General Secretary Rahul Mipi me la hoga Nagaland Wokha Atikache PWD colony ma buni ni hinu amru husuge me oge rota bada ahoga adungi mane gas pukani bo gane amru abram aliawe egachi fire brigade me amugala da ne Wokha fire station ma chi oshi Francis Sangsit me la hoga ali amru amugaji maho sub inspector Thenu Usele Prile Naya bachi Tamako gitagala dane osime la hoga aha echala puchi jihu machi ne janhu machi ni lipa jumune Kashmir machi jomu atikone National Bench Press Deadlift done powerlifting championship akhaga ma emang beage Arunachal Pradesh machi me asu kani gold new silver done bronze medal ke anaga bada ne Arunachal Powerlifting Association में बुनी ला होगा गोल्ड मेडल आनेमा रिगे काई दामन्या तामिन मेटालिंगी दोने तार रिन्या खेप्रगादा ला होगा बहा इनु मार्बाउ किया किन्हो तारो मचिनु यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में लातेगा बचामा एतान्या है योता लाता आतिका एममा वर्ल्ड टीवी दे इनी एनागा India ma hai Union Information and Broadcasting Ministry में HNI एना नेगा मा प्रसार भारती को कोची दूरदर्शन ने ऑल इंडिया रेडियो में भी एना बेगा ने टीवी में इमु आजो आहियो मा काजी आरोगा चिपुआ प्रोग्राम उखो अखंडगा लादा ला होगा हिंदी चादर अमुमा ने आसावेगा मुखिनीली नबा सिख गुरु तेग बहादुर जी खुया इमोलंबो छिगानाव के बने रेलवेज में लूटो रेलगाड़ी आएगा वदा ला होगा रेलवे मिनिस्ट्री के बाद स्टेट मिनिस्टर रवनीत सिंह बिटू में एचाको ला होगा ने गुरुजी वाला मने अली आएगा वदा ला होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है साउथ अफ्रीका में चे जोहान्सबर्ग आतिकोने जी आनिहु आचलोंबे चे मीटिंग आखगा मा खिम्ब्यावाचा आसुनी के बने मेलो बम बदा होगा aha BRICS meeting akaga ho ki oba la phage modi me acha ho liba South Africa ma melo chilaga bupi bada laga acha ho gwa mane bu manga ho ta ho lina ba International Film Festival of India IFI akaga mane Union Minister G Morgan me Ambassador Round Table Conference jinaga da ahoga mane nosha akuga jimi tawe la prake ukho thopuchi po chichaga la da la hoga ona neo IP ma chi nosha ekapagam bama Rajkumar Peria Sami me ajila Amaran laega Tamil nosha ne Kamlesh K Misra me ajila Kakuri laega Hindi nosha ek oga da ahoga etani khamti mu me Puipimo Festival enaga machini atikachi imukeba amahago ipando igai bana khojida ne deputy chief minister tournament में la hega festival है inume cha enaga ji gume jo amame jopo inebu oda ne deputy chief minister में aga maho aji po bunina namsai atikama abiame la prage ukho program akapagam bada ahoga IPR department ने Arunachal Pradesh Literary Society APLS में आरोगा गन्ने बुनी नाओ ईटानगर से दोजी खांडू convention center माने Arunachal Literature Festival ALF आखापगम बा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में आयपहा बदा ahoga azo pojuya la prage zu natache
imu tando a do ma imbega mu ma ha Arunachal Pradesh ma chi jo na achu mala bandro we utachi ne elef akhaga jida na hoga natani ne abachala puchi jasu ma chi ni liba gabane UAE ma chi Abu Dhabi atiko ne World Senior ne Masters Kickboxing Championship akhapaga mbama Arunachal Pradesh ma chi techi ngangu gerchi kabak malam donem bialok ragit me India team ma imbegane emma bega muda ahoga etanchi idmismi aho lima on dobane ene athya ke ba jipajiga ba